Paul habloyo jimpenem. Ong kordit yang ala dengan melap gospel. Wei kuren lam kendai wong ba. Kordit yang dengan myo gospel. Dengan melap juga gospel. Lalu fila yo you try and let them know. Ngam Sngewlehrain. Man Phla. Yaga gospel ukres. Namar kalongai. Yano. Man penem. Yano man penem. Lalu Jew na Greek na. Perang na dekar. Kuasi na China. Baro kinyo jing penem namar kajing bamleran jong pi ban Phla gospel. Amen. Nang kong Phla da kajing jong pi. Nalik balanya nang kelap yalap Jesu kajing empat nang kenriang. Syarki ben manotat ka bro. Ye bakwas. Ye bakwas eh. Nong ki bro da Phla jing long jing empat. Makan riang repiem kan riang angai via biang. Amen. Rau trai bah kam pi don. Trai bah. Waktu malik jong pi. Paya pi yang dah ni dah per ni kena. Dah dah yalap ma pi hadien. Ikan rat dah ba. Kuan dua tentang jong pi. Ngasiong ini kowe. Lada ki kan rat jong pi trai po jono ki ai tulop ya pm. Dua ikan kui tu kan rat. Ang kan rat ba kuan dua pi keti jong pi. Boleh nak kerkui si pi. Lalu boleh kerkui malik. Tulap jong pi lanang hem. Pitrai jai tu malik laduk telah sampai kam nak no. Nak mana na? Kalau try bah, pibin kiau, malik kun kiau, kejat ben riu ke kiau, bat ka jing sakrir kan kiau virus pa PM, nginang la ban job siwon kimen say, amen.